Septembra počela je nova školska godina. Najviše su joj se obradovali đaci prvaci. Dočekali su ih njihovi učitelji i učiteljice. Odslušali su himnu Bože pravde, a zatim u opuštenom razgovoru razmenili pričice o pripremi za početak školske godine. Dobili su prikladne poklončiće koji će ih podsjetiti na ovaj divan svečani dan. Prvakinje i prvaci, iz blizine i iz daleka, nadežda vas spremna